Ya Rabbi bi nabina irham nabi wa umina wa ghafir lana wa abina wa pu'ana wa umina indung tunggul narayo bapa tangkal nadarojat indong no wajib diturut bapa no wajib dihormat salapan bolan ngakandong tapi umi anta pundung teboga rasa kaduhung pasrah kanu mahagung tujuh bulan umiripo gawe berat tanpa mampu mapangan ukur karunya hanta daya teupaya dogi kang lahir kena nalang saka bina-bina nyeri aya papadana nyawa jadi tarohana kesanggati jang cimata keluaran tak karasa tapi umi tetap bagja anak selamat ke dunia orang ingak-ingakan ditangkap yang diciuman bapa cerik rek ngejanan pino rasa kabungahan 2 tahun disosoan umi taros diripuhan kanya anak tengurangan malah kada nambihan dogi ka orang dewasa umi malang nakacida sian anak nacilaka tetaat kana agama umi terus ngadoakan sanajan anak nyusahkan umi teliran ngadua sanajan anak doraka di waktu umi terdamang anak mantariwang umi cerik nan nyeri anak ukur bisa serik dina waktu sumi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratu gasa pegat mugi umi sing dirahmat di mandian di boehan jasad umi di salatan abdi cerik balelehan umi najar pasaran diantarkan ke kuburan cipanon terus ngecelakan kana pipi ngabasehan anu ayangan penyesalan Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka di akhirat na disiksa pamugi najoman sing dijantankan ganjaran ka umi di pakuburan di paparin kanikmatan panong tong das
Qasim abdi ya Allah tepangkeun abdi jaga sareng umi abdi sasar